Ti uđi ovde, sedi tu. Ova kamera je tvoja, ona slika samo tebe, ova je moja. Kran je isto moj. Kran, spusti malo kran dole. Samo ga spusti, a posle ću ti ga. Tako. Još malo. Malo da... Dobar. Malo da ga... Pusti ti to, nego da vidimo, je li ovo sve plaćeno, PDV, je li ovo pod tender uzimano, sve? Sve imamo papirem. Da ne pitam ništa, da ne proveravam. Ma kakvi? Ipak ćemo provjeriti. Nema potrebe. Za početak ide saopštenje, a posle ćemo vidjeti kako ćemo. Da kaže momcima da kaže. Idemo, momci! Poštovani gledalci, svedoci ste naše odlučne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ako se pitate da li ću se ja zbog toga uplašiti za sebe i svoje bližnje, razuvjerit ću vas. To se neće dogoditi. Nažalost, ja moram da vam saopštim da je danas lišen slobode i gospodin Deda Mraz. Gospodin Deda je osumnjičen za davanje mita u vidu takozvanih poklona u vremenskom periodu od preko 130 godina i 7 meseci. Najteža optužba je ta da je podmićivao i one najmlađe, dakle našu nedužnu decu. I to tako što im je noću u više navrata u periodu decembar-januar trpao velike količine poklona u čarapu. Tužilaštvo ima nepobitne dokaze, upravo u vidu tih čarapa, da je bezgranična ljubav koju deca gaje prema gospodinu Mrazu rezultat mita i korupcije koje je on, kako rekao smo, provodio nekažnjeno preko 130 godina i 7 meseci. Toliko od mene za sada, a što se tiče informacije o tome ko će sutra biti uhapšen, bit ćete obavešteni za nekoliko dana. Narod nije samo zainteresovan za Deda Mraza, postoje još mnoge ličnosti... Ja vas molim da me ne prekidate, gospodine Karajliću, i ja vas nisam prekidao dok ste tu ćutali i tresli se. I nemojte vi meni govoriti šta i zašta je narod zainteresovan. Znamo mi dobro da je ovaj narod zainteresovan bio za izbore i dobio, a posle izbora je dobio i tek će dobiti snažnu, novu i evropsku Srbiju. Ali, gospodine, nisam mislio... Opet me prekidate, gospodine Karaliću. I nemojte misliti da vi niste na spisku osumnjičenih osoba. Sad ga snimaj kako se znoji. Te vaše, nazovi šale kojima samo zamajavate gledaoce i odvraćate im pažnju od Evrope. I njih ćemo da ispitamo. Ne gledaoce, nego šale, naravno. Ali mi smo proevropski nastrojena televizija, naš svaki prilog... To će tek da utvrdi nezavisna Evropska komisija, gospodine Karajliću. I prekinete li me još jednom, gospodine Karajliću? Ja se izvinjavam. Morat ću da konstatujem da će to biti treći put kako ste me večeras prekinuli. Pa ću potom, sad prema meni bliže ekran, dramatično je, pa ću potom dobiti tužno patetični izraz lica. Moje dramske pauze će biti sve duže i duže. Govorit ću sve tiše i tiše. I bude li tako i dalje, neću biti siguran da ću moći da kontrolišem ono što će potom uslediti. Još samo jedno pitanje, ako i kako moguće. Vaše vreme za prekidanje je isteklo, gospodine Karajliću. Mene čekaju na drugim ozbiljnim televizijama, u mnogo gledanijim emisijama nego što je ova vaša. Naš narod jako interesuje slučaj vampira. Dokle se došlo u rešavanju tog problema? Sednica vlade na temu vampira traje već 4 sata. I ako me pitate da li će to biti rešeno, ja vam tvrdim, hoće. Ne samo vampiri, nego i svi ostali neprijatelji ove zemlje, sve ostale krvopije, svi ostali Đilas, svi ostali ljudi koji su na onoj strani, bit će iskorenjeni. A koji je vaš lični stav prema vampirima? To nikako da saznamo. Za moj lični stav treba mi sad onaj ekran ponovo dramatično, lagano prema meni. Moj lični stav je, kao i svaki moj lični stav, stamen, nepokolebiv, direktan, na evropskom putu, antikorupcionaški i Miči govna. Idiote jedan. Jeste dobro? A dobro, s obzirom da je bio atentat, nisam loš. Atentat. Idemo pred vladu Srbije. Hitno. Studio. Dramatična sjednica vlade Republike Srbije počela je prije tačno 4 sata. Osim predsjednika vlade, koji je inače stigao u svom Audiju S8 Long 4,2 litra i ostalih članova u standardnom voznom parku srednje kvaliteta opreme,
među kojima se ipak ističe ministar kapitalnih financija sa svojim Ferrarijem Testarossa ručne izrade, inače poklona vlade Crne Gore. Na sastanak su pozvani svi šefovi parlamentarnih stranaka, kao i predstavnici svih konfesija. Moram pomenuti da je najelegantniji bio predstavnik Pentakostalne pravoslavne crkve islamske veroispovijesti koji je parkirao svoj Mercedes AMG S. شيطان أمريكا شيطان أمريكا 84 turbo, 8400 kubika na mlazni pogon. Studio! Onaj Uglješa nije normalan. Ako nas ne pohapse u moje glave, i ti si lud, svi ste pobudali, jeste ocem mog. Sinoć, Šunja kad nije umro, kad je osjetio onaj bijeli luk što si ti navatio ovdje. Nemoj mi više tih babskih sredovjekovnih budalaština, molim te ko Boga. Nema bijelih lukova, nema ikona, nema krstova, nema priča o vampirima, gotovo. Mi smo moderna, evropska, zajebana televizija. Dobit ćete otkaz, hoćete od sami svi. Znači, pazi, sad će kamera početi da snima, a ti kao kosovka devojka držiš ovdje meni, rane mi vidiš. Ajde, lepo, levom rukom, nemoj mi zaklanjati lice. Da. Tako, evo. Karajliću, na svoje mjesto šta se šegačiš, vrlo si neozbiljan večeras. Ne, okej. Meni je važno da ste vi dobro. Snimaju saopštenje posle atentata. Ajde, saopštenje poslije atentata. Poštovani gledalci, nepoštovani atentatori, nije vam uspjelo. Svedoci smo da ja i dalje nastavljam da lijem krv za ovu zemlju, za ovaj narod, za ovaj evropski put. I mogu vam reći da ću nastaviti kran na mene. Ajde. I tvrdim vam da ću nastaviti da lijem tu krv i da nikad neću prestati beži ovih okupacija. Beži.